Bano tubakwithira itete mbere kuatanira na oni kinde tuchieto twitire nende tugita ndene ya county ya Tharaka Nithi na mwandiki munene wa kiama ya ARIMU ya Kenya National Union of Teachers Not County Tharaka Nithi njeru mutani oreti ACIARI na kinya ARIMU baraba intere nende chumba kumira wagagia kaiteneka kakidurano kiriketie bamenyere muno ana njeru nende aruga makarika ya kidurano yatibatire kulitia na kinyanjire kurongi rwa Kithomo na chukuru nende ikedere kirura wa ntuko yaro ya brakwa banganetwe Samuel Gaishmaka 23 Chukuru ichibateri korugura ntugo yaro watabora ibangiri toe kenda aritobono kia mathomo marama bakurukirite kagita gachia cha kithurano kinene ugu ikuringana na mwandiki wa kiama kia ARIMU Nat kaunti ya Tharaka Nithi njeru mutani ora akuga aritobabu batire na kagita karithauga kwithuranira ntobo igirio bia tamu ino na bia muthia wa mwanka na nitukuga chukuru you have no problem as long as go in security. Kwa chukuru as long as security regu we have no issue no agacha na ikadie nundu ni maombete gutatha mingi muno this year nundu amount ma siasa na amount ma effect ya COVID Kenya still is with us leo tukuga naomba kwenda security issue ciana naomba gucioka the better nundu ni tuije mathiete ku prepare na makauda kigerio wapo tugwikara huko kigerio tigakachenjia kigerio they have to do amwana ogunjeru na kuria ACIARI amwana ARIMU barabara gontu komba kwego gutare na thiri batigekire ana ogwatini nonto bachukuru akiuragia minister wa Kithomo George Magoha ejane mwerekera umukinyanuru manto magonto taguko to maintain a lot of peace kiria na uga kila kingitu machenjia ne unless aga umbagu kogwa kwena insecurity with that one we cannot tutimwila geka ditamaini about the opening ni the security of this country ariuga kuri no batu bokothirwe na mpoe wa nkujanio ikonie muchindi wa gitekia urais kenda wira ichokera bwega na mathomo mathimbere matakugitarua ngai ateithie tumbe mauntu mariku makezienu eriku mambe conclude faster than immediately kenda tumba kwerera thirikari nundu itura waste a lot of time na economy alungama na mauntu ma Kithomo matuika so much disrupted nundu mauntu ma chiacha katu kwenda kuga chiacha ni ithire riu so that we can concentrate on the issues and very many which are ahead of us particularly kuli mauntu ma laia na mauntu ma Kithomo. Nkiripotera Wero TV kumage chigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishma.